Posna palenta sa pečurkama. Sastojci za posnu palentu sa pečurkama: 160 g praziluka ili crnog luka, 650 g paradajza, 400 g svežih šampinjona, 200 g kuvanog paradajza, 15 g seckanog pešuna, 15 g seckanog lista celera, 200 g palente, 3-4 čena belog luka, 0,5 d belog vina, so, bosiljak, začini po ukusu. Posna palenta sa pečurkama se priprema na sledeći način: palentu skuvajte po uputstvu sa kesice, sipajte je u tepsiju i, kada se ohladi, oblikujte po želji. Praziluk sitno iseckajte i dinstajte na ulju dok ne omekša. Dodajte šampinjone iseckane na listiće, dinstajte još 10 minuta, a zatim ubacite paradajz kome ste prethodni skinuli ljusku. Dodajte seckani beli luk, dinstajte oko 30 minuta, pa sipajte kuvani paradajz i sve pažljivo izmešajte. Na kraju sipajte belo vino i začinite bosiljkom. Tim sosom prelijte palentu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.